Born in the rugged back blocks of the TÄNÄ in a place called Puha. Educated amongst the finest at Hātō Grammar, he didn't really excel at schoolwork, but he kept the place free of bugs. He gained his reputation one day when he set out to hunt and eradicate the dangerous creatures that were constantly attacking Auntie Sally Girl's kamoko. It was a hard battle, and he fought very, very strong, like the bravest of warriors. He fought, and he fought, and he had to fight, especially when he copped the crack from his auntie. But through his bravery and his courage, he became known amongst the whānau and some of the cuzzies as the PUKEKO Hunter. Joined now by his lovely wife Tere, whom he married 3 or 4 years ago, no one can quite remember. PUKEKO Hunter pursues his passion to this very day and takes his soulmate Tere with him. Iau e tamariki ana, I mōhio tonu au, ko tēnei te huarahi. Ka tahi ka mārena maua ko Tere. Au e taku manoa e. Koe nei te rā I tino hari kua ahau. Te rā pēr, ko te rā tino pai ki au, ko te wā I wini au I te tohu puhi puaka I te puihi o puha. Au e taku kumara e. Au e, tai hoa. Kia ha tērā. Possum, maybe? Ka ore, just my luck. Tourists. Sit back and relax as PUKEKO Hunter brings his very next venture right to your living room. Kia ora tā. Kia ora tātou, kia ora, kia ora. Kia ora tātou. Kua rongo I ngā kōrero mō nā kararehe mōrearea ra wātu I tēnei taone. E haere ana maua ko taku hoa ki te kimihi e nei kararehe. Tēnā, haramai koutou. Ko nui ki runga, haramai. Me whakapai te waka mō nā mahi mōrearea kei te haramai. E I o whakapainga tēnei waka mō nā mahi kei te haramai I tēnei rā. This is Tere and I taking off to chase those dangerous critters that you see in the average suburban home. Oh, tamariki mā, kaua rawa e mahi tēnei I te kāinga. Aha! Koe nei pēr te wāhi. Where we go, Tere? Kei te kimi maua I tētahi kararehe tino mōrearea rau atu. Haere mai. Whoa, will you look at him? Isn't he beautiful? Whoa, titiro ki tērā! Tāua! Tai hoa! Toru! Pa!
Oh, look at them fight. See the snappers on that one. I te wai ki te au I tēnei, I muri rā, I te kai ia, ai, I te moi hoki. Oh, titiro mai ki ona niho. Oh, he koi rawa. Oh, I ki te koe I tēnā. Oh, pai kare. Wow. Time to set out for our next creature. Te karanga o te manu I te puihi. Kei te karanga ki ana hoa wahine, I roto I te nāhere. Haha! Mōheo ana te manu rā, kei te hara mai au. Kia tere tere. Piki whawha I te puihi. Pai kari. Kia pai, kia pai. I te kai tēnei manu. I ki te koe ona karu nui rau atu. Oh, pai kari. Kei te matakui noe nei. Kia pai. Mau e, he aha tēnei karerehe mō rearea rau atu. He aha tēnei karerehe mō rearea. Tīpene, ia koe. I here au I tēnei mokonui. I te moi ia, ka tahi ka oho, ka hoki ia ki tana kāinga. He aha tēnei kararehe mō rea tīpene. E aua! He mohi ana koe e tere, he aha tēnei. O taiwa. Tīpene! He's take us to us mō rea tēnei kia tūpato. Hoi, hoi, ka oho mai anō ia. E moi. Kia tūpato, he tua iwi koi e nei tamariki makaua e mahi tēnei te kāinga. Koi rawa, kia tūpato. Stegosaurus mō rea. E moi. Te pai hoki o tēnā mahine. Engari, I waia mai a Auntie Nancy, mō tētahi neke roo rawa I tana mara kumara. Koe nei te mahi tēnei wā e hoa ma. You don't want one of those around your garden. Damn it, missed. Aha, Nikki. Tai wā koe e, Nikki. Gotcha! Kaha rawa tēnei neke ki te whawhai. I te mutunga, I wini mawa ko taku hoa. E tere, titiro mai ki tēnei. Ea tēnā, tīpene. Ki oku whakaaro, he neke tino roa tēnei. Neke tino roa. Kei te āhua whakatāia I nāne. Whakatāia. Kei te pai. Kia tūpato ne, kia tūpato tamariki mā. He kangaroo ka tae te piki rākau me te kai panana.
Ha, ana tō kai. Kai te aha koe tere. Titiro ki tēnei. He kangaru, ka tae te piki rākau. Aha, tai hoa. I te ora tonu tēnei kangaru, me tūpato. Tere, ai te aha koe e hoa. Tūpene, kei te aha tēnei kangaru. Ai, tēnei wā e tere, kei te moia. Kua hopu tāua I aia. Ai. Ka pai. Ko Aotearoa tēnei tipene. Kei kona I te tei kangaru. Me whakahoki I tēnei kangaru ki tōna ake kāinga. Ka pai. Ka pai. That's all the adventures for this week, tamariki mā. Tune in next week when we go and search through the deserts and highlands of the Kaimais and Tauranga Moana looking for teachers and tutors of te reo Māori who won't learn the R and O category. Kia mau mahara, a te whakarongo, a te titiro. Kei te kimi rāua I te aha. Kei te kimi māua I tētahi kararehe tino mō rea rau atu. Haere mai. Kei te kimi rāua I te aha. Kei te kimi rāua I tētahi kararehe tino mō rea rau atu. I te aha te kararehe I muri rā. I te wai ki te au I tēnei. I muri rā. I te kai ia. Ai, I te moi hoki. Titiro mai ki ona niho. He koi rawa. I ki te koe I tēnā. Pai kare. I te aha te kararehe I muri rā. I te kai, I te moe hoki. Kei te hia moe te manu I nāia nei. I te kai tēnei manu. Ai, I ki te koe ona karu nui rau atu. Pai kare. Kei te mataku I noe nei. Kia pai. Kei te hia moe te manu I nāia nei. Kāore, kei te mataku te manu I nāia nei. I aha a tipene. Tipene, I aha koe. I here au I tēnei mokonui. I te moi ia, ka tahi ka oho, ka hoki ia ki tana kāinga. He aha tēnei kararehe mō rea tipene. E aua! E mohi ana koe e tere, he aha tēnei. Tai hoa. Tipene! He stegosaurus mō rea tēnei kia tūpato. Hoi, ka oho mai anō ia. E moi. Kia tūpato. He tua iwi koi e nei tamariki makaua e mahi tēnei te kāinga. Koi rawa, kia tūpato. Stegosaurus mō rea. E moi. I aha a tipene. I here a tipene I te mokonui. I mōhio a tipene ki te ingo o tēnei kararehe. Kei te aha te neke roa I roto I te kete. E tere, titiro mai ki tēnei. Ea tēnā tipene. Ki oku whakaaro, he neke tino roa tēnei. Neke tino roa. Kei te āhua whakatāia I nānei. Whakatāia. Kei te pai. Kia tūpato ne, kia tūpato tamariki mā. I mōhio a tipene ki te ingo o tēnei kararehe. Ai,
Kei te aha te neke roa I roto I te kete. Kei te whakatā. Kua hopu rāua I te aha. Me aha rāua. Tūpene, kei te aha tēnei kangaroo. Ai, tēnei wā e tere, kei te moia. Kua hopu tāua I aia. Ai, Ka pai. Ko Aotearoa tēnei tipene. Kei kona I tētai kangaroo. me whakahoki I tēnei kangaroo ki tōna ake kāinga. Ka pai. Ka pai. Kua hopu rāua I te aha. Kua hopu rāua I tētahi kangaroo. Me aha rāua. Me whakahuki rāua I te kangaroo ki tōna ake kāinga.